whaatalo whatu nei tai au. E pa ia man mamalo si o tātou watu no Samoa mai tā whai whao. Na nei ke lope o tātou au mawai. Whaatalo whatu I o au nā le tua. E so o se whata mo tu whatua. Alor so le so I fua maua ma le langi ma nei tai au. Whaatalo whatu fo I le I hao sina o so tātou watunu tupu mtamali whale upolo to finga o te whaafelo I atu le nei tai au I le swafa manu malo Yesu ia e le ngata fo I lea o le laluwa o si o tātou watunu le malosi le kalesia malosi nu tupulanga talavou o le atai au o le ngaluenga le tua ia e meser whana witi ia o te whaatalo whatu nei tai au le swafa manu malo o tātou wani o Yesu Keriso ia o te manatu ia I taitai I so o se whamalu te whaafelo I atu e le swafa manu malo o Yesu Keriso Whaatalo fofo I whapitoa o se mātou taitai au ale Akape International Ministry le sunga I forma ia Dr. Yeti ia e mese whato ia palepa whawhilo ia nei tai au sunga taitai o New Zealand nei se mātou tamaa taitai ia Benjamina Williams ia mal whato ia Smotu ia renga te lero sunga I forma ia se unga umua whato ia whalalo ia e mese au na le tua o te whaatala whatu e le ngata lea o le whawhelo I whapitoa fōi whaftai le sunga I le whaatono nei hala leo le sunga I whaiwhau ia Mike Rita ia e mesel whatua ia o te whaatalo whatu nei tai au whaftai le tua o no lo wawanoa Alleluia ia manatu I o se whawheloa I nā o te tātou te wheloa I ai I lumo le no whari I o le tua ia vi ia le li manatu o leo le atau I le upo le tua tarsanga fo ia te oi ia whaatanga ia nei minute pule lava oi o le ale le umi ia e ke mata I lunga fo o le nei ala leo ia a o soua vanoa I le upo le tua ia whapenau na talia ma le anganga whawhitai pe a whai e whapenau na tatala so taimi e whapenau na e whalongolongo le upo le tua e whamanuia le tua lau whalongolongo nei tai au ai tatele I ngai na le upo le tua ia le hai meka ke le o mo se tano ia mana tua for nei tai au ia o lo ia I se mana onga ia e tatalo mo le tama ia a pelu ia walesi ia ona o le whamalolonga le tua amen e ui tātou te le masani e ui tātou te le I whiwa ia I tātou te le I whaatalofa ia o le ngaluenga le alau whaatotua whapenao na tātou wōilu mo le tua o ai e mō mia se sosoan ia tātou te whate le nofuani o le li amen ia tātou o whatasi maru nei tai au le tua o lea o le amatalia ia le polkalame nei tai au e le I mātou atu mātou whaleuina atu le tua mātou mana onga ai meisol mātou te talo atu mai le tua o levo na e silafia upu e alu watu I o mātou ngutu au le nei tai au mala au atu I ate tātou ngā lua whatasi maa u le nei tai au ai meise ia o le au uso fo I le tua o lo fo apenga o ngā lua atu I tua o le nei screen Father God I pray, Father, help us. Talo ia tu oe le tua, ia inga tua le tua tama, le alu ma le ngampai. Ia, whapena no tātou ngalu no whatasi nei tai au a wale mo moli ina o la upu. Mātou ma le tua nei tai au ma whatatu lumo lo mo whali. Ia le tama ia a pelu a lesi le tua I lo whamalolo. In the name of Jesus. I le suwafo Yesu Keriso. Le halava se mai o lo mai ai I le tino le mafofau e mai se le ia pa ia tu ai lo whamalolonga nei tai I le suafo Yesu Keriso in the name of
ia alu le tua o e o lo whapena na whaalongolongo nei tai au ia veo la tō loto se ele ia pa ngoto ila upu ia tupu maola au ngā moi mātou e mātou te ngā lulua ia i bea a wā le whaatino ina ma le whaalau te le ina o lo malo Yesu e luna le nei fungai lele ia vi ia o e tama ta au fise upu le tauna o i eisi tauta ia e te whaanga ina lo ngutu le tua a wana tua ila lau upu le tai ona o Yesu. Amen. Amen. Praise the Lord. Ia le tua natu na wo lunga tato screen ia tato tusi faitau MATAIO suma valu ia fai upu mo mua ia se ia fangata mai 5 na lo fa ulu talaina tato polo kalame o le FAASOOINA ia manatu fo e malama me ka o le FAASO ia e kakau nga a fa peo Yesu le e tamo faita to le ato Yesu e faita to ma faita ta ingo Yesu pe ka ko ke so pe Yesu ia e tau fo ila nga ka ko ola masava vali ia la ma me umanga fai Yesu pe e au mai e fa penale tato pol kalame le tai o FAASOOINA ai o te fia tala no le tai o ise ile mata o pu fa pe ole humility ia pole loto mawalalo ia nga o ka ko so o Yesu ka kaunka nga ia ka ko le mele bieleli ia ai o tu si fai tau le la o fai tau ina tu nei tai fai mai le MATAIO suma baru fai mo se fa ngata lima mai o le ai tu waso ua ane ai le au so o ia Yesu ua whapeane o ai e sili le malo le langi o na wala awa tuai lea o Yesu i le tamaititi ua whaatu ia te ia i o la tau luma ua whape atu e moni o te whai atu ia te outou a leli ua outou ma avea ia pei o tamaiti tau te le sao lava i le malo le langi o le nei o se whaamawalalo o ia te ia e pei o le tama e iti nei e sili lea i le malo le langi ai se talia le tama iti ma whaape nei ona o loingoa ua ia talia. Praise the Lord. I le whaperetania wapea, at that time the disciples came to Jesus and asked, who then is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child to him and placed the child among them. And he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name, welcome me. And he said, praise the Lord. Yeah. We ia le tuol nei tai au. Ia o tātou tusi na. Peo no whai atu o le whauru tala ino le tātou taratala noanga nei tai au po le whaamalosi le upo le atua. Mea ka o le loto maulalo. Ai e iai le fesili lea e ngā fesili iai le au so o ia Yesu. O te manatu e amata iai se tautalanga le nei tai au whapea ngā fesili le au so o ia Yesu for my who is the greatest in the kingdom of heaven. O ai e sili le malo le langi. Who is the greatest in the kingdom of heaven? O ai e sili le malo le langi. E manatu e mafau a ngā ili nei tai au. Pe ai se a ua fesili ai whapea le au so o ia Yesu. Yesu, o ai e sili le malo le langi. A e whai kaunga ile tala lea, po le parkalafa lea tusia matai.
e pei o lenga au mai e Yesu le au so ma fa masino ma fesilingia pe o le ale me na tupu e ele me nga kupu i le vale. Haleluya. Ai fai kau tu atu mata o personal fitu. Ia o ngai tala noa i ngale tuspa ia a ngai lungo le maungo le filiwa inga. Le maunga foi le ngalu a Yesu le anga o i maisi so o kama foi le o Peteru o Yoange ma Yakopo le nga o lunga nga va ai atula le wali le o inganga fa menga sui ai folingo Yesu fa mai e pupula pe o le la le foi nga la ko va ai mai le nga kai le o ofo Yesu fa mai o singa makwa mala malama le mafai e sei sion fa makalainga ese o le mera nga le fa mai o le maunga nga filiwa ingai ma o le maunga foi le nga la ko va ai nga va ai ma ko la so le ya Elia ma Mose o inga wa umamai mataulia la oi o le ile tala lea nga o mai isi au so o le ai fo le isi au so o Yesu la fa akali aku ilano le maunga fa mai le tala tu spaia o isi a waringa nga fa mai Yesu ma la wari nga o lunga le au so isi so o Yesu e to o la sa fa le fa malo longa ai o le mena tupu ele I malo lo le ma. Can you say praise the Lord? Kam fai fam tala atu a mai le me le mafu a fa mai o ila mai ile nga I mai o so o yo Yesu nga I mai I atu nga I e uia kwa mo ko Jerusalem o mai le I le langa fa martala tu spa ia I Kapernaum fa mai langa o mai nga ai anga I mai lala ai nga vevesi ila o anga I mai lala ia so o Yesu na fa penga nga fa ilo ai Yesu fa mai o le aku o ku Jerusalem ai fa penga o nga fasi ai ma fasi o ki ai ele au for sai o ma tu upu ma fa penga o nga to e tu mai le aso tolu le fa makala ai Yesu I pe o le fa tolu nga o nga fa ilo ai Yesu le mele o ingala leanga o mai ai loa ia le so mei pinga o ngatala noa mai ai whapea o aila a whai e maliu Yesu o ai leo le a taking up e kau a vele tu langa le as to become a leader of us o aila leo le a kau a vele tu langa le whapenga nga whai Yesu re ta ino ilato so who will become their leader. O ingala lea nga whapenga nga iei le whewesia inga lea nga mga koi seisi so e kakango kaikaya ai sea o nga wau lea nga o le urua iso maybe nga whai aku le si so lea i e kakango kaikaya o nga o wau lea whai mai o so peleinga e maybe nga whai aku i a Peteru lea i e kakango kaikai o nga wau lea nga whai mai Yesu o e fausia ile ekalesia o mai e ki o le malo o ila lesa fa penga nga fe ese ia ile au so o mai Yesu lungo le ina watau nuula ngai Kapernaum fa mai o ingala le nga fe silingi ai lo Yesu mai nga fe sila ku Yesu o le ale me a fai e ke fia mamlama tili tala o ngai leo au mai a koe MATAIO ai le viu ma reko ngai ai ma le viu luka ngai fa matala mai ai fa mai le tusia luka ngai iva pa Yesu taimi fa upe tolu o tor fitu ma le luka iva fa upe fasu ma le o fasu ma ba ngai fa matala mai ele tala na ngala ile menga fa mai o tala o le viu ma reko mai nga fesiri ai Yesu le so po le ale mele nga fi nga wa ilungo le ala le ala nga fai mai ai lo le o le tala le ala au so o ya Yesu ma Yesu o ai e sili le malo le la can you say praise the Lord ya vesta ulang pace via le tu o ai e sili le malo le la e kilo ia le fisili
o lae kalangoa ia le au so ele o se fisili leanga ai ia le mafua anga le o fisili who is the greatest in the kingdom of heaven pe ia mo fo yaku a kongo le mele lenga ve selo o le po ia sili po ia be matai who will become the leader when Jesus died o ai sili fa mai le fenga fisili Yesu pe kamo ko e power phrase le fisili le pe Yesu o ai o ma ko we sili le ma lo le o ai mai o ai e sili i le ma lo le langi ele fa mai po ai e sili le ma lo ngi le fe sili le so o ai Yesu e sili le ma lo le la o ai sili Pero no tal no tu neta ya o le o te faso atu ya te o ile tato au tu o le loto mawalalo. Fa mai ele ikali Yesu ise ele ikali vave Yesu e kusai malfesili. Ai nga kangole o Yesu ua au mai le kamakiki. Ma fa akule o nga tutum. Fa yaku lelo tala Yesu ngai ile fa upelu fa mai le fa upelu e ka mo fa Yesu e kali le fesili le fa upmomo mai ona vala au atu ai leo Yesu le kamai kiki ua fa atu ya te ia iola to luma ua fa pe atu e moni o ke fa yaku ya ke oko ale li ua o tou ma avea o tou ma avea ia peior kamai kiki kou ke le sawa kulava ile malo le langi. Hallelujah. Ole nei o sefa mawalalo o ia ia te ia e pei o le kamai kiki ngei e sili lea ile malo le langi. Ole fai upo e whanga kari ele fisiri. Ai fai mai Yesu a leli ua o a Yesu. He's talking about o makaudia o le system o le lalo langin nei ele ai ma seisi e manga oe e alu ilalo everyone try to go up o le system o lo faonga le lalo langin nei o mea uma ke vai como farfenga duenga hallelujah esa ili uma tangata ka mo fai la ko ke au sia tu langa mawalulunga i to tonu a onga o lo ka mawhai umata maiti e wha pengaonga au sia whailonga mawalulunga hallelujah ele ai mai seisi o le soifuanga ngai e manga o e alu ila lo songa ainga o ka ko uma tatou te mananao ia wha pengaonga ka ko wo umailunga ia lifi umailunga ka ko ainga. So we all want to go up. We all want to go up. Ole me foi le e mafofo ile uso. Ole e manganga uma le uso. E o malunga. Ele ai ma se fialu lalo. Can you say praise the Lord? Ole fio uma lunga. O ai esi. Fa mai sa mangaku ya pequeno Silia ele fa maybe fa pe fo ya yo ile Silia ele ai ma se singa fa pe fo e Sili pequeno pe Sili le e mangaku tangata ya e Silia ngala le ma fo fa tula yel fisili o ai e Sili le malo o le malo la le tua e ese fo le system o le malo le tua ele kukusa le system le run ele la rolangi nei ma le system le run ele malo le tua o le la rolangi nei o le system la rolangi we all try to go up o le system le malo le tua o ka ko e o manga ilalo e upside down le system le malo le tua o le la rolangi manga o melunga me fenga o ka ko le ma se ka ko manga e mawalano se loto. Hallelujah. Ele ai se tanga te soifua nga ola manela o langi ele ai se loko. E kofu mata to roto. O ngā loko.
E ke le manga o e ko I lalo lo ko le no ko le skanga. E ke manga o e ke alu foi o e lunga. E ke le manga o sili ya ku le skanga ta ya te oi. O ai e sili. O ai e sili. O le fa peritania, who is the greatest? Come from the word great. Ya faile come from the word great, greater, greatest. Ai kilo le yai, bo umale great. Umale greater. Ai fa mai, who is the greatest? O ai e sili. Ai fa mai lor kala Yesu. Le fa kuingo ka mai kiki le. Ai fa mai, aleli ua o ko. Ale suia o ko. Ale suia o ko e peo le kamai kikiringi. Ele ai masisi o ko e ole e sao le malori lang. Ma ngai ai o tala. Leo ke so soanga pia te ole ne tai me ka ole no to maulano. Hallelujah. Ole me mali e le ka. Ole au mai ai fai kaule le ai. Mai ua fa pe atu e moni o te fai atu ia te auto. A leli ua auto ma avea ia pei o le tamai tau te lesa o lava I le mano le langa. A fai o oe maau ua ta ua o whanau o le atali I mana whawhingi o le atua. Amen. A fai o oe maau o le akalii ma le awhawhingi o le atua. A fai e le liua o kakou loko. E le suia o kakou loko. E pei o le kamai kiki lea. E kakou ke le iloa ola I me kau o le loto maualalo. E ke le iloa oe wha maualalo lou loto. Pa mai le kanga kuspai o le me momua e ke le sau. E ke le alu le malo le. O le malo le antua. E le ai ma se kanga kai whapenga o ngā mawalunga se loko e alu ai. O le ale wha maungi anga lau tala. Nga wha mai le kanga le kuspai e mei pio tusia momo pe te por tusia Jakopo. Nga kala ngā wha mai God resist. E te ele tua me ta o le tangata e wha mawalunga. Ai fo ina le tua le lofa tu no I le tangata e loto mawalalu. A fai e wha mawalunga ina lo loto. E ke kilo anga ilunga. A fai o oyo se tangata hallelujah. E ke kilo anga ilunga e ke kilo anga ilolo I isi tangata e whapenga nga e kau mwhaia e ke siri aku aileisi. O le awa usosoangia kunita ya. E le whai mo kakau ke le mo muala sao le malole. Aisea, ngar kalanga Yesu, pe le aisea sao aku le malole langi pe a whaia. E le iloa e nga ionga li ua longa loko pe wha mawalalo longa loko. Can you say praise the Lord? Ta ua I o le mele me te o le tangata whai maso. O kako. O le kam whai kako e whai tātou maso o ke riso. Ua wha ke riso ina tātou. That's why you become a Christian. Christ-like. Hallelujah. Ia kako peo a mio Yesu. Ia kako wola I natura ke riso. Ia mionga ke riso. Wa avea I tātou maso. Ma aile maa ngai o le awa o ngā Yesu I ona so. O so o Yesu ngā mai umala wari e mawalulunga umaloko. Le ai masese mga o sidi aku lisiuso. Hallelujah. Tasi le vaenga ke mga ko le wha penga ngā whaina I tātou. O ka ole ka ko ke FAASOINA I lungo le ala, ka ko ke FEMISA I lungo le ala. Ele o tupu ente tono nga luenga le tua. We all fighting for positions. We all fighting for titles. Hallelujah. Ka kaunga e o ko kongo ainga, o lo fa penga o nga fai fa masingonga isia o nga suafa.
Olo fa penga ka mo fight ngata. We fighting for positions and titles. Kakau nga. Hallelujah. Ele se meleanga ile system langi ka ko kang fai ka ko ke o runga. Ka ko ke ausia ngi fa ilonga te tele. Hallelujah. You become a doctor or a teacher. Hallelujah. You graduate from degrees and diploma and PhD. There's nothing wrong with qualifications. Le ai masya fainga ongor system langi erani kamanga. Hallelujah. Ai kelole system manetua. Esela. Ai manga o ke halu le malole. E fai o e fa penganga e halu le malole tu. O le system le malole tu e upside down. Vakai kainga. Fa mai kala Yesu ai manga o ke fia mo. Muri. Manga o ke penganga fai o ma tai. Fai o ma onga. Vai. O system la langi fa mai e fa penganga fa puku o mea. E kele ai o kupe. Al system le tu fa mai e foi. Vai le ese kele. Eleo ngokusa eleo fa kasi le system le run ele lo langi ma le system le tua. A fa mai la kala pe o tala le Yesu a fai ke manga ke alu le malo ma manga ke fia sili le malo. O le me ka ngai fai. Ka nga fa ma wala lo oi. Aves tau lang pate vi ele tu le tai I ele li. Fa mai le fai upu le fa. O le nei. O se fa mawalalo o ia te ia. E peor ka mai kikiri nei. E sili le le malo le la. Ba ngai ia Dia kang ko fai kau aku le mele. Le fa mangingo mai tu si fa samo Mai ole nei o se fa mawalalo o ia te ia. Ele o fai mai le kala o Yesu e ke alu ke fa mawalalo i lisi kangaka. Le fai mai le kala Yesu o se fa mawalalo o ia te ia. Amen. Ave se tau langa pate vi ia ile li. E pei o le kamaikiki e whaakusa i le kamaikiki ringei. E les e sili lea i le malo le langi. O le fesili. Ai se ale mea wakango a Yesu a mai le kamaikiki. Whaakulu mai i le au so o mawhai e le ma au mai e se whakaika inga e whaafai ngofio nga malama mai e la wari. So se keimia e whai a Yesu se tala e le whapekalisa o Yesu. Always hai kango Yesu mai kala whawhata oto. Mai kala whaatusa. Le foi lawa mai e Yesu ka mikiki. E ka mawhai e kari ele fesili. Ore ka mai kiki. Na tono ta tau le ka ko ke malama uma le meo ka mai kiki. Ore ka mai kiki. Aka ko kilo ka mai kiki pe ka mai observer ka mai kiki. Ole mama yo anga me fai. E mamaio me fai el kamekiki. E always e kilo kamekiki pe afa konger kinga marka mau ska. So sei si ala pe ele o kamekiki le aleluia ele o so wakari e fai ak bo se fa kongunga foi le. E always e sau ya ke oi. E usi ka iso sei. So sei se ba ko kamekiki makua. Hallelujah. Ele kai a faya kuasan. Vakure me kama piki mane me. Always ele fa merka miki ele o so kama. Never ele kai ka ni me always ka ngol kama kiki amai. Aisia e mama yo le mafofa. Hallelujah. Always e fa pengao ngau sikai. Always e fa longu. Always e ngau wai. E pure me fai. Hallelujah. A kango Yesu ko mai ale peila o ko le loko ka mai kiki. Ele fa mai Yesu yo ko wa mio ka mai kiki jadis. Ka mo finga pe fa le nga mio ka mai kiki ka ko lola ko le mio ka mai kiki
ke le nga fa amesi ma pe yor kala finga mo mole ole baby Christian and mature Christian ele o fai mai la ia ka ko mi ka ko ave ka ko makerisian fa amesi ngal ngal le tu no is talking about not a childish but a childlike mio ile lokole ka mai ki ke fa penganga mama menga ka ole loto le mai me ka ole fa mo lalo po le loto maua lalo haleluya ole lokole e ke le maua lunga ole lokole ke maua lalo e ke le kilo anga ilunga vale fasa mo mangai for fasa mo ngai ko ingol upu humility or humble ole loto ole upu maua lalo e lua upu ole maua male lalo ole lokola o feme ke maua e ke maua ilalo olongo winga e ke le maua me ka ole loko maua lalo ilu e ke le kilo ilunga ke le kilo sao ai ke kilo ngai lolo so ole me ka ole loko maua lalo e ke maua ilalo e always e ke kilo ngai lalo o inga ke penga e maua la le fa me Yesu a le liua o ko o longo winga o le merka o le liua a le kango o e fa penga o nga ko sui lo loko ngai a fa ya ngai maua lunga lo loko kango le fa me Yesu kango o ko sui kango e liua lo loko kango e fai se fai ngai lo loko o longo winga le fa me Yesu e ma fai e oi o nga e kango ko e fai se fai ngai lo loko le a fai o ngai maua lunga lo loko hallelujah kango a ko e kam fai e liua you need to change that heart to change that mindset hallelujah ola malia ye menga pe fa ko le kango fa makala ko fa upefa fa mai ole nei o se fa mawalalo o ia ya ke ia e ke kaule alo ke fa mawalalo ri se uso nga fa mesu kangwa o fa mawalalo o ya o fa yo nga e ke kangwa o fa mawalunga o nga e pe kala nga le uso fa me o ya si fa me le si wa e kangwa sili ya we always e pe fa ko fu maka ko maloko le ai masi so ka ko manga o e alu lalo se loko hallelujah le mele fa me Yesu I kangola o fa mawalalo o lo loko ya o e ke fa mawalalo o ke fa ko ese o ya o e ke kaule ya ke fa ko ese mai humble yourself amen ave sta una pati e viele li mai o se fa mawalalo o ia ya te ia e ke fa ya kwa o ya ke o ya mariero loko o le ala o fa mawalalo o ya pe o ke la ngonga o ke o ke malosi ya kulelile ai fa penga nga fa mo walalo loko ia fa penga nga sili ia se uso haleluya sa ia se uso ia fa penga sa o fa yo manga ia lo kango o fa mo walalo e u ya nga o wakamai e u nga o loa mea haleluya but I humble myself wa kango ia fa mo walalo loko fa penganga e kilo li se uso o menga ka o loko maulalo ke va ai li se uso haleluya e kilo aku amen ke kango li fili se uso lunga haleluya e kango e fa maulalo oi me ya Yesu fa me wa ia fa maulalo ke isi o ia ke kilo le menga nga fa penganga nga sau Yesu ele sau Yesu a maka se me maulunga fa nga wo kupu e fa penganga fa nga wi fa manga ngaia ai fa mai o io le tupu ai nga saua mai le o io le ngato o io le tupu he is God hallelujah e sili atu tupu malava le lano langi ai nga saua mai le ngofo ali sili mai mamalu le sili ese fa mai ai saua a maka ku lalo nga fa ngau le me ai mang mo ai mang se tulo neta to te mala ta baba ai le mawalalo ke le menga sau Yesu amaka ku misión a Yesu amaka ku lalo
Amen. O le aka le ngā leanga sau Yesu e au mai a kākou. Le whangau le tua. O le au pa ia ke viso. Hallelujah. O lo mo o mia le mea kau. O le humbleness. You humble yourself. Ki kango e wha mo lalo lo loko. Ki kango e. Amen. Me ko kupu ko kongo lo wainga. Hallelujah. Le waha oe ma show ko lua. Pe o oe au le unu le ainga. Amen. You humble yourself. Kango e wha mo lalo e. E o awhai o taitai. Hallelujah. You humble yourself. E ke kango e wha mo lalo lo loko. Ai sea. Nga whamarika la kuspai. E ke e aku le tua le tangata e wha mo lunga. E le sa waku kako le malo le. Le lae manga o kako kia nga iuman malo le. So mai lau so. Ai manga o avea o maso o Yesu. You need to humble yourself. Ma ngai ai ora o nga whai Yesu yong so. Nga o mai mo la tō noto wha maualulunga. Alleluia. Ma o la tō noto wha sausili. Ai kelo e ngā tō toa e Yesu se fatu le lei. Nga umane ngā luenga Yesu sa o inga le au so. Ua halu Yesu le lam. A o lea ua au mai e le au so or se whaata ita inga le lei mo kākou. Lea fo ila ua wha so o inga kākou. Hallelujah. Ua a vea i tātou ma whanau le tua. E kakau foi, unga kākou wha au hinga. Hallelujah. Lea misionga. A whai o oe ke manga a vea ma so o Yesu. You need to humble yourself. Need to humble myself. Amen. Kako kele mauangi ni mangwio le tua kako ngofo mai lunga yo. Kako ke maua mangwio le tua. Pe kako woila lo. Amen. O lewa o kalangoa aku a uia. Hallelujah. Ke longa kofu a kako mamenga ui mai ai. Amen. Pe ia ngō whaia tu le amatanga. Le ai ma se singa whaia le kua le malosi se loko. Amen. A whamale kala Yesu. E siri le koa ngā ke pūlea longa loko. Ngailo le toa ngā ke a ea olo. Amen. Bua whapenga o ngā vevesi ma wheutai le au paia. Alleluia. Aisea. Wa manga ngā o umaka koe o mai lunga. Peia le merenga kupu lau so. Vevesi mai lunga le ala. We on the way. O le kako ke lungo le ala. O le kako ke a nga iaku i le malo longa. O le tatou te a nga iaku i le malo lea. O le kako ke vevesi lungo i le ala lea. Le mafua, o le ala mafua nga le kako vevesi. O ngale, o le ae mga kuare si e sidia. E sidia, e sao. E sao le melea. E se le mele fe mai ia. Ia toma e sao le mele fe mai simi. Hallelujah. E ke mafaufaua o i lau sa o malou le nei. Malou siri, malou akamai. Hallelujah. Mahau whailonga. Wa e mafaufau e lei o ke akamai, o ke poko, o ke akamai aku se o ka mawhale anganga. E siri aku a unga. Amen. E wha mai Yesu. A kali lale wha siri. O aila e siri ni malo. E siri le tangata i loa wha mawalalo e ia i longa lava loko. Kanga o e wha mawalalo lo luto. E ke kaule alu, e ke kaule sau, e ke kaule alu, e ke kuli lumo o le auta ko whinga ma whiaku le tu no. You humble yourself, e ke whaiaku a oi aki oi. ETEUATI. Bo o wha mawalalo e lo loko, wha maangalo mai, ke wha maangalo e oi oi. E ke wha ko esea, I humble myself. Lo loko wha mawalunga, loko wha mawalunga. Ia walawa renga. A lewo mafau wifo. Ia walawa ngā wha maulunga. Ia ai wha pengau ka hola wha kai wha maulalo. Ngai le aisea ngā o ke wha maulunga. Ia lewe mai Yesu o ke le alu malo. Hallelujah. Ai manga ola ke fi alu malo leo le tua. To enter the kingdom of God. Humble yourself. Amen. Ia mai la stau na mapatinga e vi ele tu ni neta ya. Amen. E pe o ka whaasoa ngā. Te vesia i leo so o lungo le ala. Whai po ai e siri, a leo whai mai kali e sur whasiri. O ka ngaka e siri le malo le kua, o ka ngaka e wha maua lalo o ia i a te ia. Pe o ka mai kiki le.
o kangaka ngai sidi le malo le vai e kangaka e mau le malo ele ai ma se ke mau le malo le mau lunga se roko Haleluya ele ai ma se singa e la kunga fa pe o e ko akele dai se si nga funga le nga fa inga ya pole ale fa mai nga e fusu le ngai la langi ya ko ai le se singa nga fua haola e ke le fa mai ke la ko mai o ke le o panga nga o malo me nga wo sa wen malo de fa mai kala o kanga kai fa fenga sa le malo fa fenga nga u fa le malo le fa mai o sau mo bo fa mo la no lo amen anga le fa mo la lo ko ele fa ya mo kanga ko malo le nga kanga kai fa penga nga loa they humble themselves ka kanga fa mo malo le humbleness humility loto e ke mau la lo loto mau la amen Beia nga ke kulu mo le vangwa e lai lo le a ki kilo lo le mawa lo le vang e fa penga ka kaung fa penga ka ko ia mawa lo a funga a ko nge finga ka es le it's really hard finga ka ya ka ko ngo fa kingo le me pe fa yo o e ma o fa penga nga e ola ma ya o per kala funga le ile ya ka vika ma ko ya ka mo yo kamala nga fa ngau ma ya ko Ako mayar kamala la kiki. Haleluya akong la ngakako wola mai akong foi sa e ola me ko se a inga lo ko lo toa tangata. Ele kai manga ko inalo. Le vula ke fa wa le ko inga soifuanga fa pe e ke fa mawolunga nga ke le manga ke ko ilalo. Ai ke lo. Fa maritala Yesu ole kaka piko silio ngako. Ole kanga ke pulea lo ngoloko per kala Yesu le fai on so a ele lo e fa ma wala lo o ya ki o ele o se ko ele o ke le o fusu anga malo ele o ke le o fai longa ma le mawulunga ngi me wa o ele o la o winga e ke fa ma wala is kanga ke fa ma wulunga i mo qualifications the achievements hallelujah e istanga te fa ma wulunga onga por ta ma ainga ke le kupe manga ngai fale manga ngai ka vale e fa ma wolunga i lo loko you success le boy kilo aku le ase si me haleluya po kanga ka funga lo tele ta ma ainga le se si me ke fa ma wolunga o ma fai ngai me onga fai me uma ai ke lo po le ale ke le nga ma um e marka le kuspa ele se me leanga ele spengo fa ya kula makanga ele se me leanga ka ko achieving o me ile la lo langi ngai ngale ka ko ke ola ngai la langi ai o ke so ngia ku ile system le fa ngal malo le ku e ngaka le malo si anga me ngai la longi ai a uma ku so fuanga le ku mau ngai e ye la me si dia ku le ku a koroki amen au sa fa la ukal e le fa pe o fa ya ko fa sa fa le mo al ngau ka inga ya fa sa fa le mo ma fa ka sa fa le manga ngayen ka vale ka ke fa lua yaima achieving isi me so fuanga ngi ai unga wo kilo ngai i me yang tu putonus o sio ka ko bong yusi ke le yo kai minga fa penga nga fo lo ma u finga ka usa ilingo ngi kupe ma apuku se dengi fa ka woi fale ma ka vale manga ngai anga le sa wa le vai pa mai café ma le pe la lo fa oh la so kai mi lenga fa alu I you sacrifice for this thing ale wa sa wal makangi ngar kasia le aso leanga le ka vale ka nga casa e fa apu kupe ai ngalo lak wa ke ya sa ka vale so amalepe mai mau ako ale sa alu ako ye lu manus ane ki ofa marikala Yesu a fa apu ku ola ile lang amen fa apu ku ola lang yol mele o yesenga oi ele o ese mo haleluya o oilar kanga ka mau ainga mar kanga ka mai ai ma fainga e faia mbena o nga we lo o fa mo wala lo amen ya ave ma ole pole to ni ta ki le manga o foi ke le so kaimi umi so kaimi a foi o yengo fo fuanga amen ya o ya lu ta vale o fe lava nga ke ya o mo mai ne ya la leo le ya o nanga e fa mangu ya
kele le tua ia te. Hallelujah. We need to humble ourselves. Ia whamangu ia tele le tua le nei tai au. I lau whaalongolongo. Ave ma oile upua le tua. Ia whamanu ia fo i le ofisa. Ia ole whaululungo nei ala leo. Ia ai meise ia tatou umolo mo le vanoa tatou te whaalongolongo le upua le tua. Whamanu ia tele le tua le nei tai au ono Yesu. Atou tango. Le tua o lea ua umana ngaluenga tangata. Lea sa mātou tautua isio mātou atunu e ala nei au au nanga e maua ia vanoa e mamoli atu ailo whininga ia whaamanuia le tua ie na whaalongolongo ni aso nisi fo ia ise taimi e lātou te mata ai ia whaapena auangi i ave share whaunga lea o la upu so se kaimi e mākou ke opening ai Facebook ma YouTube le tua i lungo le media ma mātou mata ia whaau pea lea mana o le mamoliina i o la wawhiong pa ia whamaila upu e le fo i fua la upu le tua e whapenga o ngā manguia le mea ke awinga ia whaamanuia o le tua whaamanuia i lau aunga sunga le ai whi au ia Mike le tua ai meise whatua ia ai meise fo ia le uso le tua whapenano mātou ngā lulua whatasi nei te au. Father God bless them, Lord. Thank you for their time. Oe le tua, mai e le aia se mea e maima. E oa se ipu vai e ke whapengao ngā mātou ave ina ono loso. Se pito iti le tua, e ke kauia lawa. You rewarded them, Father God. And now we believe, Father God, e o mea ua mātou whaia. O loo whapengao e tauia i mātou. A mātou le wa ai le tino nei. E mātou te mau e le langi wa e tāpena ina mo i mātou. Nisi o lo mo mia lau wha malolonga le tua. Wha au wau ai lau wha malolonga le nei tai au. Mātou te tatalo le suafo Yesu. Ia vi ia o tama. Ono o Yesu le le. Amen. Ma amen. God bless. See you next week. Same time. Le tatou proclame o le FAASOOINA. Ono Yesu. Amen. Amen.